Kardong pini karbi anglong TV9 news kilang aradono pansame kardong pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdan thangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanitha. Indeng thongkar brahini borjan hawar karbi riso nimso ronga jege paman ponji apathak tiri kamamai isengpon. Niphai grihini chitia chiklu lakhain korai si borjan constituency ke parlu hidipi hawar asai hemalong indeng thongkar brahini borjan hawar karbi riso nimso ronga je apharman tiri kamamai isengpon. Bangso amai longmai chipahem phupon tuna sing tiron lapen aluhi ki pachuni ponchun bang juna sing tok bipensi pachuni pon. Aluhi sar poman pen nang kachitong dun borjan MAC sorjo rongphar aluhi aman pen Education Board Chairman Sardi Libe borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Food and Sewerage Supply Chairman Philip Deron lapen SGB GB Song Kidoan lapen jutang kaching honatung kadokawe chitong dun si surihini raingko rapli asengkan thongkya brahini angdeng borjan hawar karbi riso nimso rongaje apharmana phan mesen pen pachun bonji aphan RD dujot pen chingbai konlo lapen pininga singkan borjan hawar karbi riso nimso rongaje ki paman ponjia dim lage hidipi mirjeng pathua klamalong si paman ponko bangso mai long asan chom tin kachitong duna tuma phan sitame arpu chibek ponsi mai mesen pen pachun pon borjan pen hempuinti report karbi anglong TV9 news kali la ke hawara mai ke nile homosti kolam gela homosti tinom ta dolo tapi dak borjana hawar mai lo mangke pe pining mangke chuning rong thilong padolo chuning si ke pu balian pu adui hoi padolo tapi pining mangke dak adim thilong adim hidi pilong se girilo ta dak bilong le theko teme dak thora pe pilong le padonang ku si lang tum hawara mai hin man se chirai do lasu ko chirai teng pen si ini la bangso inding thongka ba hini hawari sunim sorong aji labang so ki pachun poni phansi labang so tirkama mai ki seng la si pining arong parlo dak mopen pu mai phu gani Dulamara VDC Chairman Sar Korong Phar Hemalong Uwia Rong Hiron Pona Jai Me Kiding La Sonsela Khain Ko Trok Duwar Bagri constituency ke paro Dulamara VDC Chairman Sar Korong Phar Hemalong Uwia Rong Aki Joy Ben Kitu Kila Karada Phan Hiron Pon Bangso Kiron Pon La KAAC Kacharia Bang Pusi EM Dr. Todiram Ronghang Lapen Education EM Richard Dogbi La Khain Ko Trok Duwar Bagri constituency Arada Phan Kitu Kila Karada Tu Mowe kachu kachu som mowe ahem tu na phan mat thasi research chairman sarko rong phan birta pc suri thom mowe rong list pidunu bangso pena jok si soil department kahora ranger phan KAAC pen birta pc mowe rong VDC chairman ahem along tangpalin la pena jok si VDC chairman sarko rong pharari ding pen PST na phan mowe rong kiron pona chaimek ding pon Lape Uwia Rong Kelong Duna Hemtuna Tumpen KAAC Kacharia Bang Pusi EM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Education EM Richard Tokbi Lapen VDC Chairman Sarko Rong Phar Lapen Soil Conservation Department Ranger Sanjoy Gogoya Phan Sitame Ninga Klong Pen Kachuro Pajurpon Lapen Soil Conservation Department Ranger Kamathaki Misen Pena Joksi Bijuli 1 Bijuli Tiwara Phan Sitame Ki Ongdung Ki Kisom Lapen Tirang Ke Thak Lapen Kisaring Lakatoka waste tame ipon lo lapen long lo lagi VDC chairman Sarko Rongphar lapen education EM Richard Dogbi kamatha ke misena podlo pusi ninga klong pen kachuro pajerpon news report Karbi Anglong TV9 news Nursing Rongphar ke tok my travel memories palo thui KAAC in Dr. Tuliram Ronghang reading pen Nursing Rongphar laki inut ki texture abang pualang li bangadet long recap mati 10 countries chudam lo pontalang li Rongphar sang hoke inut bidik kang chua bang pu pina pot si alang li kijui damta kijui bang tarason pajiman pon pe si alang li kijui damahut long recap mate countries dinsi kachipreka son thek bolong lapen chini pon si kijui dam bomahut pustame alang li kachinia son lapen kachipreka son thek long an Rongphar sang ho bang amena diarrhea bokalong
chitok pon bomsi alang li Karbi Anglong arada chuma phan lorry cap ma 10 countries koson si kachiprek mapu pachini jia phan loma te books toxi rada hong jaya long taklang jia phan Karbi Anglong tonamas cancer CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen CEM Bangalore long bangso my travel memories palo to improvement lapen bursting rong phara alang liketi phu fresh club along amai phu lapen amparta sulangdo puwa berta along ahem lapen ke chapbang mate sulangdo newspaper founder lapen chief editor tangte koson pensi my travel memories palo thui tidokma bursting rong phara lapen bangso alu thui kang pupon Karbi Anglong tonamas cancer CEM Dr. Tuliram Rong Hangatu Pele lamte arjupon Ipupe Rupakasan Rongpa Report, Karbi Anglong, TV9 News. CM Bangalore Hemalong Niliphan Karbi Anglong Press Club Dipu Press Club Amai Pu Mate Karbi Anglong along the Tangklong Tok Bang Morsing Rongpa Tunachini ala Yuris Kalang Lika Karbi Wachang Le Song Dami Konjurang Alangli Benan Luachali Asong Keja Pondet Kali Empreke Hangarong Tamana Empreke Hangar Pukimo Long Mata Lang Kita Benan Kecerap 1986 Kemudian Ukuralong Bapenan Kuarta Mialangli Lahai Ketok Kelang Long Tung Social Media Long Tamialangli Benana Army Pen Alangli Betihang Masih Isi Pepara Langli Chongku Kalau nak tu macam ni solang tu, tapi nak kalau kami alang ni non bangkit nak tu muai no, itu press club amai tu. Asi morsing rong part ni alang ni my travel memories, alang ni pun bidek Muhammad Smiti pak kita, pasal alang ni pun alang ni lihat tempat pasal pun alang ni latihan kali, non alang ni top bang, harpu kaceklem Kaksir kiabana alang ni sia kitab alang ni tok pon kapre ke na tum chini lo Karbi Anglong mereka yang ngapur kimu alang kita tok lo Karbi Anglong rasiti ijtihad lapen Karbi Anglong political history English pen tok lo lapen Assamese pen tok lason data se alang ni benana foreign country long ni kupilo experience long laso experience kisiar je fancy ni la so kita petok Lapena foreign country long ni le thekam long lo lada country tinda currency kapre currency pima lapen driving side ili tum India ke driving side ke right side sida kidam nahi ka abhi na sida Vietnam ke la just opposite gari driving side ke left sido lapen tuwar long bang right side sidam nahi Dubai da son so sida South East Asian country an ke maximum ke ili tum India son asinon South East Asian country an ke ni kidam sikeong lo Kedam de ke jasimet ke China lapen South Korea dam de langli. Di lahai country long a country tin sidame currency ka break driving side ta ka break lapen hala dak kichu hai food cuisine food item anong tin si kichu ka break Japanese tumbang ke beri tuche beri aning dog de lapen masala aning dog de lapen sini aning dog de. Yo la son si a country tin ta kichu ka break la pena population ta kapre la pena culture ta kapre la hai kaduk we experience pangui si nili la so kitab to kasi la so kitab purhilo puludang te rata tun asapu bake knowledge longi ma pusin nili mata kasi nili bangso kitab ke to pon ke paklang pon alam thegela hai Kasi la bangso kitab dihinamu kepada nang jungjung kan mate jungjung kan ana dihinahin kom re masinili pak ikoi bak si print lo mo pinang litum dan serap dun tudang te kitab pai pabat pak harusi pak suri si bak print lo Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi